assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh ka Diama TV Mamadou Dawda kadi woni artude salmina on ka handa e mercredi on ɗo le 19 juillet 2023 salmingol on fappalando si tawi woni hiɗon e jaam yo Allah fawden en fof jaam kala nawnuɗo iɗen tori yo Allah o hayfiniranmo cellal selluɓe ɓen fof yo Allah o ɓeydanɓe cellal okkora en ko surroren en fof meɗen okkidan kadi e ɓiɓɓe julɓe ɓen fof waɗa jaam e hakkude meɗen waɗa jaam e leydi ndi kala mani heɓuɗo probléme tawata himo ka nder kaso hiɗen tori yo Allahu lamɗo yaltinmo ka nder kaso ton fewniramo no moƴƴiri en salmini famille ɗin fof ka Diama TV ɗo miɗo tori on fop accite hakkil e Diama TV sivon Diama TV sama mbokk yi sawa na ngeen def yàlla na fi jàmm yàgg yàlla nañ yàlla mer yàlla nañ yàlla may wér ak wér la yàlla nañ yàlla may jàmm si dëkk bi ñi nekk si biir kaso bi yàlla na lay yàlla génnee si jàmm képp kuy wuuti lu muy suturaloo yàlla na ko yàlla yombalal képp ku am tawféex yàlla na ko yàlla képp ku am feebar yàlla na ko yàlla may tawféex hiɗen artude kadi ka pular haray on salminama on jarnama hande ko mi aray ka sous-préfecture Duguntunni hiɗon andi sous-préfecture Duguntunni ɗum koye préfecture Mali woni ko woni préfecture Mali sous-préfecture Duguntunni innen kokuma aray ko ɗo woni komi jibina kokuma noon no teginiri victoire ji en heɓino e nde yahuɓe examen ɗum ko iwɓe 6e yehi 7e 47 personnes 44 on fof Allah okki ɗum gañi ɗum ko yettude Allah hiɗen tori yo Allah nafude en e maɓɓe e ɗe balɗe ɗo kadi kokuma hari no jogui tournoi Duguntunni balore nden tallama ha e ɗe balɗe ɗo kokuma fotti e jeng ɓe talli 90 minutes hay goto markali yaha prolongation hay goto markali waɗa série penalty kokuma gagni par ce que 5 personnes on fof wonno ko marki jeng heɓali hay bi kokuma ino habbiti bambamere ɗum koye dimanche le 30 juillet 2023 ka stade magasin sukkar aray ko teddugal e moɗon e weltanikeɓe en jarniɓe ASC kokuma membre ɓen hino inne kaw yaya kori ko ɓundu juuri capitaine on hiɓe innamo Sayfullahi Diallo Kurkoto capitaine jon goto on kadi ko Dawda kori ko hiɓe innamo Dawda Bari haray en salmini kaw yaya kori ko ɗo e usine Bennatali ɗum ko e Dakar o woni ko woni usine Bennatali en salmini sonnaɓe maɓɓe ɓe goton hino inne Jalikatu Diallo goton hino inne Fatoumata Binta Touré en salmini kaw Amadou Barkeya toujours koye sous-préfecture Duguntunni on ɗum ko 4 kilo ɗon e ka fetre Duguntunni hara en salmini ɓe kamɓe kaw Amadou Barkeya wontirɓe ɗo e Dakar en salmini sonna maɓɓe hino make Hajja Bari noon hiɗon andi ɓe ko wakkiliɓe wonɓe gollude yeeya kadi futti ɗo e asalem ray futtirindi noon mi wata on sifanade ko sa yeeyi tun a ñaami a ɓeydoto hakkil ɓeyda nanugol guita ɗen kadi laaɓa pos hakke ko futtirndi weeli ɗe balɗe ɗo ko ɗon mi woni ittude kooƴe fayda kafe mi yejjiti brochette mi yejjiti piiji ɗin fof mi yejjiti humpaɗo o yo yaw essayo ka wiyete ɗon asalem ray sa landike sonnajo wiyeteɗo Bari on ko andaɗo ɗon ko wakkiliɗo ko wonɗo kadi jokkude yimɓe enɗan modi makko kadi même chose ɗum ko kaw Amadou Barkeya haray ɓe salminama ɓe jarnama haray finangal ɗum koye dimanche yontere arowo ko woni attade joyde e 16h on ɗum ko kokuma bambamere 3e place on ɗum ko ɓundu garñe e jeng woni fottude 3e place on haray on jarama o weltanama en aray kadi e détail ji seeɗa si aroyen ka Tindi e Tali ɓawi ɗon andi Tindi e Tali ko Tindi e Tali wona innitede kono noon kala accutuɗo hakkil a heɓay ton ko gollitira ko ɗum ɗon innaymi on no wiye noon Tindi e Tali par ce que ko e pagay ardi kono nder pagay kon ko nataka noppi ma kon an tigui anday ɗum ɗo wona ko welsindete noon ko innete Tindi e Tali kon arten e débat mo mi nani ɗo e lendi ka laaɓay poyi ɗum ko sonnaɓe hiɗe wayde rewɓe meɗen ɓen iwɓe ka meɗen ari ɗo ɓen donc hewɓe hino woni feere ɗum ko kala guinéenjo wonɗo ɗo wonmi yodde par ce que ko pular woni yodde mi ara kadi ka olofo kono yiyanta ka pular
mi nani on débat ɗon ka Diama TV ɗo mi télécharge ka YouTube am mi jentiti parce que tay ko sonnaɓe ɗiɗo invita haray noon min avis an on debbo goto ko sogitoto ƴetta appartement ɗum jonnatamo confiance ko hutare addata, jonnatamo répétation kadi moƴƴo, inde moƴƴere jonnatamo. Sina a jogi famille ɓe tawata a wata hoɗudude e maɓɓe chambre goto ɗon andi Dakar no ɓitti ɗon d'accord hiɗa wawi ƴettude appartement, walla hiɗa mari golle ɗe tawata no landi yimɓe, hiɗon andi ɗa jogo restaurant mo tawata hino landi yimɓe, walla façon golle ɗe tawata ƴettete yimɓe, ɗum hiɗa wawi ƴettude appartement. mais debbo tun ko ƴettata appartement wona feere, ɗum no tawa e inde bonde, a heɓata ɗum inde moƴƴere, ko ɓurɗa ɓattade sah ko inde bonde, a wata laaɓude ɗon. e ɓaaru noon waɗugol e wayti mi naati mi memali ko mi natali kisa few ɓuri, par ce que ko ɓuri hulɓinade kon ko neɗɗo mo ala kilifa, kon ɗoni kilifa a ala mo nanana an toujours ko hakkille kin tuyonuma, tagaɗo fof tagaɗo ko hakkudejo, ko anduɗa kon no wodi ɗimmojo ma ɓurɗoma andude, fof fotali toujours tagaɗo ñande sikkuɗa eɗa ɓuri fewwo nde ñande Allah e tigiya on andu fu so a heddora a fuɗɗitike kadi e bafalji, ɗum ko sikkugol no ɓuri fof ƴoyre. haray kadi sonnaɓe ɓen toujours ka nder galleji yandi yoɓe nantodir e modiɓɓe maɓɓe ɓen, ko ɗum ɓuri e moƴƴande, par ce que ɗon andi pulaar ko innata ko jokku jomma. mais noon nokkeli hewɗi kala debbo mo yiwɗon no fewjino ka yaasi, kopinɓe mum ɓe yadata, haretiɓe mum ɓe yadata, on ko e majjere o ɓurata wonde, o hewata yitude lawol. ɗon andi rewɓe ɓen kamɓe ɓe hollidira e gundoji ha tum ɓe haɓa, tuma ɓe haɓi wo kamɓe armu maɓɓe on komo bewirta oya. haray ɗum ɗon kadi sonnaɓe koye watta yila, sa heeɓi ko mettuma ka nder ɓernde waw jogitade ka nder ɓernde. o monotoɗo ha para tappa ɓernde haala luuka, on o wawata guere, o wawata guere, ko hombo wawi guere ko haaleteɗo ko metti fankabude, deƴƴa fankabude, muñño fankabude, a aroyay ka faalaɗa ɗon direct, kono ko si a hawjali, ko si a hawjali kala faalaɗo ñembude Allahu lanɗo taguɗo ɗum on ƴettu muñal, ƴettu muñal ko joni heɓa ko faalaɗa kon e hoore newende. kono noon tappowo ɓernde haalato on si o yiltitali e laawol ngol o woni ngol komo gaño fooli, par ce que jamanu fof andante ninsitoya jooɗoɗa ko haaluɗa kon fof arta kadi e yeeso ma ta a wonti sumu ɓernde. aray ko eɓɓalngol mo be yo watta yila, si seytini ɓa ceytane koko arata e tagaɗo, a tewatako. hande ko ni wawɗa, nde wonde ɓernde metta, nde wonde ɓernde wela, ko sa wela sa metta, ɗin ɗon ɗiɗi fof ko calculeteɗi, ɗiɗi fop hiɗi duwa calculede. si a munike hiɗa duwa wattude yila, si a weltike kadi ɗa duwa wattude yila, par ce que sina ɗum haalay ko ɓurti, ko ɗum yetta goɗɗo no fota goɗɗo ko waɗata, par ce que hara e welti ha feƴƴiti ko jelu, ɗi fof ɗi wonde e limiti, tentini sa seytini ko ɓuri moƴƴude kon ko ya deƴƴu. haray noon seytane no wiide ɗum ko couleur reedu, mi accanta o, acci mi régila o, acci mi waɗira moni, andu ko seytane wonma pompude, wota jaɓu tewtade seytane. ha han goɗɗo muññaki ninsi, ha han goɗɗo muññaki o ninsi ko o muññi kon, si o muññike tun ko victoire o heɓata. no satti ɗon, no satti goɗɗo toñama muññoɗa, no satti ken, kono ko ɗum ɗon Allah ɓuri yiɗude, wa ko ɗum Allah ɓuri yiɗude. en iwata e jotodirgol, haray koye muññodir, ko ɗon ɓuri moƴƴude. ɗum ɗon noon ko tout le monde, ɗum no lanca galleji, no lanca hoɗuduɓe, no lanca wonɓe yaadude, no lanca wonɗoɓe yeydude, wonɗo si haalaya ni moɗuka ka nder reedu ma, walla haalanamo gasata haalande on. yimɓe ɗiɗo si haɓi ko honto hare nden ɓe ñawdata nde sella, ko siko kamɓe ɗiɗo yewti, ka yimɓe ɗiɗo haɓi wo jama on tumbi hakkude maɓɓe yewti, ko karan ɗum sellirta, ko ɗum yiyata dewle go ñande o ko ñawoje, par ce que koko ɓe duwa e yewtudude kamɓe ɗiɗo ɓe fotta, ko oɗa añi kon oɗa anda, ko oɗa yiɗi kon oɗa anda. kono an sa haɓɓitike kala ko heɓuɗa ko yaasi on ñawdanayma, walla ko jama on jooɗoto si tawi woni ñawdotako. kala yimɓe ɗiɗo ka haɓi ko kamɓe ɗiɗo kadi wawi yewtude feppa itta ceytane nden, ɗum wonɗo o wonɗo. haray worɓe ɓen kadi muññano sonnaɓe ɓe yaasi hande on, hunde ala ko yonata goɗɗo, sonnaɓen kadi muññano worɓe ɓen, heɓa yurmede kun heɓuɗa kun sendoda e ɓengu ma,
kala kun tawata heɓi selnu wata yaw ko allahu lanɗo woni ko wallata julɗo. benna détail laa ɗon expliqué tuuti ci pël. femme yi nañu muñalante loolu lu am solo la, surtout diggante jëkkër ak jabar wala xarit wala dëkkandoo wala àndandoo. képp koo gis mu jot ak nit muy nekke di ko nettali façon mu ne, kooku du jóge ci xol bu tàng. lan moo lay sauver soo amee problème nga noppi muñ ba mu jàll. loo gis problème lu mu tàng-tàng ñetti fan la mu sadd nga gis solution. mais ci tàng-tàng boo nee da nga koy faj, ci erreur ngay ne. ñaari nit tamit fu ñu munta jotee du nit ñi ñoo leen di jubóole, ñoom ñooy jubóole seen bopp. saay bu nit amee problème nga ne yow ci mbedda bi nga koy régler wala sa xarit nga koy wax pour mu régler ko, xamal ne du mus a régler. ci tàng xol ngay mus a dëkk, te tàng xol bu yàggee day andi cancer, day andi xol bu nakkari. loo wut doo ko am, loo yor doo ko jot. nit daal xam nga kan moo mun xeex? koo xam ne danga koy saaga di wax lu ne mu noppi, nga wax mu ne tekk-tekkaaral, kookoo mun xeex. kooku victoire rek. jërëjëf, merci. hiɗen natande ka Tindi e Tali e Haalapulaar. aray ko sonnajo aaden e moodi mo wonduno, gorko on ƴettumo ɓe wondi ko neeɓi, hiɓe yurmodiri. gorko no yiɗimo, sonnajo on kadi no yiɗimo, hiɓe naɓidi ko feeñi ka kene kon ha heddo ko woni nder kon. mais noon debbo a andi jikku makko o si tawi woni ko ɓe ɗiɗo, sina ɗum a wawata andude. si tawi ko debbo goto joguiɗa, andu a andali taw ko honɗum innete debbo. ñande ƴettuɗa ɗimmo o a anday ko honɗum innete debbo, par ce que o addanta ɗon façon mo tawata a andanomo. goɗɗo kadi watamo expliquande, goɗɗo watamo expliquande ko si tawi woni tun hiɗa jogui ɗiɗo. jogiiɗo ɗiɗo on no andi ɓuri komo goto on andi kon, jogiiɗo tato on no andi ɓuri komo ɗiɗo on andi kon, jogiiɗo kadi nayo no andi ɓuri komo tato on andi kon. kono woni fi sonnaɓe fi dewle ɗen. ɓe wondi duuɓi 17 debbo on ɓeynali. allah kalimo yitere ɓiɗɗo hay yaru reedu o heɓali. gorkon tawi hakkilmo woni e jiidi andugol siko emo woni e siko e omo o ƴetti, o faalama andude ko honto ɗum ɗo woni. joni noon probléme on koma o ƴetta goɗɗo ɗon andi rewɓe goo ko ɗum ɗo woni ko hulɓinirte. yaafo ɗon rewɓe goo ɗum ko tana e maɓɓe, anda goota ko wela. kamɓe noon ɗum ɗon nayo fewtine, kamɓe ko goota ko ɓurani ɓe, ko moodi maɓɓe ƴettata ɗimmo ma tammo. mais noon ko allah okki gorko on ɗen doole ɗon, on pouvoir ɗon. allah wi kala julɗo no duwa ƴettude nayo si tawi hiɗa hunnani, na kadi nokkugol dey tegidira, na ɗum ɗon dey wa dolle falima, na ɗum ɗon. wona wigol tun kadi mbari an ƴetti ɗiɗo mi ƴettay ɗiɗo ñamale ware, walla ronka andude no gerda, walla waɗa ko yiɗɗa e ko a yiɗa ha heɓoɗa e taguɗo mon. ko a hunnanayi hirande e coƴƴa, hunnana kaɓe hoɗi ɗo wono jaati ka saare ɗo koya luwanmo be feere. ƴettugol rewɓe ɗiɗo waɗa suudu wotur ɗum ko wirtere, hara hiɗa wirti. a alda kadi e diina, na sulfu non, na sulfu, par ce que mo be no wodi ka iwi. sa ƴettay rewɓe ɗiɗo yo taw hara mo be no wodi ka hoɗi, hara wona nokku gotu wono ton. so woni nokku gotum tun ko wirtere, ko ɗum addata probléme ji ɗin. probléme ji hewɗi no wadde ka saare ɗo tawata ko ɗum addi ɗi. a fiiday tagaɗo na toujours wondi e hakkil mum nde wonde haray ki yeehi tawa a feeta, par ce que mo be no wodi ko science ta. awa ɓa o wi o ƴettay ɗimmo, o haalani ɓengu makko, o waywa gabo fiɗandu, kono ɓa oya ƴetti décision ɗon andi tun gorko si ƴetti décision o yiltitatako, par ce que himoye droit makko. ko goto fewjante, woɓɓe noon fewjante, wata gorko noon jaɓu ɗum ɗon. sa ƴetti décision e hoore ko laaɓal, wata jaɓu yiltitade. debbo daratake on kote ɗon fi ƴettugol ɗimmo, a ƴettay tun décision, a haalanaymo noon ɓa komo wonduɗa, a bettatamo. o haalanimo wi miɗo faala ƴettude, o ndaari hawranɗomo ka gorol, ɓe okkimo, o ƴetti o debbo o naadi. debbo arɗo on tawi kañum ala tooke,
monotako hay sa yenni ɗum kañum ella fus ala ton fayda ala problème sa wondi e makko a sikkay ko jofojo tawa na jofoyagal andi neɗɗo si wondi e laaɓal pandi ko ɓeynata ko jofojo wonande majjere tawa noon ko o woni ƴoƴuɗo on sikkay ɗo no ƴoƴi on o ƴoƴa joni noon debbo ara noon o añi sina makko o jaati ɓe ka yaasi andi ko ɗum woni majjere himo mari jaatigijo makko ka yaasi on ɗon ko on o fewjatata ko on o nananta ko ɗum wasi yimɓe ɗiɗo si ɓe naɓudude ko foti ɓe wurtidira sa yi'ilam miɗo waɗa ella innami miɗo waɗude ella mi nanane noon si mi haali ko gasta wiya gasata wona ko woni o jokkitantami kono ɓaɓerde makko nen no sofimo monani sina makko o yehi ka jaatigi makko wonɗo ka yaasi on ko ɓe rewɓe tun o wi he min de miɗo heeɓi ɗo ko muusilam min e modi am mi wondi duuɓi 17 Allah o kallam ɓiɗɗo kono ɓe ƴettiɗimmo ɗum ɗo no wela Allah hande wela Allah janggo o wi ko honno gerdata o wi ha sina ɗo ɓernande nden sofi o yiltiti kadi ka galle woni ɗon tun seeɗa debbo ɗimmo on añi ñamete sa añi ñamete ko ɗum woni o woni sowiɗo o woni mana reedujo o yaren ɗum fof monco mon janni ko o monanoki noon kon fof o moni kanko meeɗa heɓude sina makko ƴetti reedu on tuma ren ɗum fof monco man canni on tuma o yiyata o nanata o waywa fintodi finto soppi ɗon andi fintodi finto soppi ko ɗe bolle ɓaleje ɗon andi boddi ko façon ji tati no wodi boddi si ndi ngati ɗahaɗa ha ka dikkay no wodi boddi si ndi ngati ko ɗahete si dikka no wodi ɗahatake fes ko ɗeyneten pangoɓe ɗe gatata joom balɗe o woni noon comme fintodi finto soppi ɓaleje waɗayɗe pangoɓe ɗen o wayi noon o woni dal mo moƴƴana sina makko par ce que joni o yiɗa ɓiɗɗon heeɓo ka galle ton o yehi o haalani on jaatigijo makko wonɗo yaasi on innimo en trouva solution en daray konno gerdeten miɗo mari ɗo karamokojo se yehi on ɗon no wawi sifa ɗin piiji o wi awa yehen ɓe watti paɗe maɓɓe ɗen ɓe yi a 7 kilo teppere ɓe fof ɓe lakka ɓe hewti ɓe janti karamokojo lawol karamokojo wi bisimilla no jooɗi ka guri no jogui tinnore mum ndaha oɗo wi ko o ɗo jaatigijo an min e makko meɗen yurmodiri modi makko wondi e makko duuɓi 17 ɓa haray joni o woni linsere o dampitimo ɓe haaliri noon andi faalaɗo addude ceytane o haalata ko woni kon o ɓeyda e magaran o dampitimo to ƴetti goɗɗo on ɗon no woni sowiɗo joni noon meɗen faala bonnugol reedu ndun karama kojo wi ko ɗum tumi ɓuuri wawde adde naggam yer ko koye ɓe feefi koye fof koɓe ñamata kon ko defanta modi makko kon o wersi o karama kojo windi ɗon nasi jonni ɓe wi yaw waɗa ka londe ka o yarata ɗon etoɗa ha ɗum sattade siniraɓe ɗum satta waɗi ka londe woni ɗon seeɗa tun o yayari ka o yaruno ko balɗe 3 o wondi e rendu wuggiti ndu boni oya fanki bude yehi haalano e jaatigi mum ɓe tappidiri juuɗe ni haccu tun ɗo o fuɗata ɗo poɗi o heɓata ɗo ɓiɗɗo o fewja komi fewjali ɗum ko si Allah jaɓi jidira o a feeti namin ukkotoɗon e mum rendu ndu boni o kelli oya debbo worin kañum hakkille mum yiya haali e mum hiwroto sina mum no wonanimo laaɓal andi tun ko hoddirore Allahu woni ɗon ha reedu ndun kadi laaɓi wonti hitande o woni kadi soyiɗo ɓa o woni soyiɗo ɗo o inni ɓa o yehi o bonni rendu joni o accay solution go accay haw jibina o fanki bude ɓe wondi ka nder galle nder ton wondi alda debbo ara noon no monani ha o debbo ɗimmo kono debbo ɗimmo on defay nodda jaaja mum jaaja kaari are ñaamen haysi debbo arano o yennimo hayo jabota ko jala e fanka o haalata e fus woni ha o ɓeyni o bobo woni bobo gorko oya on tuma no waysi ko an woni ƴedde conkenje tufamo ka nder ɓernde o debbo arano hakke ko o faalaka yiwde o bobo on tuma modi makko no adda ɓira adda façon jiɗi fop tega ɓeynanama hari meeɗa ka ɓeynanede nde weltare nde o weltoto e jaka ɗum no way wasi ko laaɓi wonɗa ƴettude hetta arano on hakke ko ɗum woni mo mettude
par ce que o nayi oya weltano oya fasti ko sago makko koɓe fof ɓe maydu nde wotere o sahimbina ɓe nde wotere ko ɗum ɓurani debbo arano on tuma o wayi wano haalirno mi ara nun noon finto ndi finto soppi hakke ko añi sina makko bobon ko yehi ha ka heɓata lebbi tati ɗon lebbi nayyi o tawi ɗum ɗo mettimo ka nder galle o wiidi kadi o jaati gijo makko mo fewjatata yaasi on inni e yahay kadi solution ka karama ko men mo yahunoɗen ha reedu ndum bonna on e yahay kadi yitiden e makko fi o boobo fi en heɓu ɓuttu ɓe yehi ka karama ko jom ɓe jooɗi ɓe janti laawol karama ko jo wi nangam ɓe yaltini ɓe tegi karama ko jo windi ɗon kadi nasi wi kiiɗo noon a etoto ha naɓa ka biberon si tawi woni o muynayi etoɗa ha wona ka biberon o wi mi heɓay feere mum o fanki bude o wari noon himo ngowɗo bobon kun tuso ƴettaw sekko ko ɗum wasi goɗɗo siɗa waɗi e wayti e makko mi innali noon dey ya toñumo kono si a hutitike mo tun wata accudumo e ɓiɗɗo ma par ce que bobo wata haalude allah no wawi aynude allah tefa e ko waɗata ko boni himo mari ka o mare ko waɗata ko boni o ha jaaka par ce que himo mari werde ma ko nelaɗo yiɗi a waɗu ko moƴƴi fiya nato aljanna par ce que nelaɗo no yurme kanko yiɗata tagore makko nden hay goto tampa mais allah ha jaaka o ƴetti ki nasi o ayni kum bobon o fijini kun tusuɓe ƴettay kumɓe wattanta yila jaka wodi ko formi debbo on wona debbo bonɗo woni debbo ɗimmo o hay o wattanta yila kanko leɓɓerde no laaɓi tun ñande goo tun o sekki bobon kun o wayo se o okkoray ko woni ɓira kono o mijiti siko kanko okki kun maayi wonay ko kanko kono o fanki bude o acci ha debbo o yalti no feto lincoy ka yaasi lincoy bobo mum o wari o démontiri doyi biberon o okki nder ton nasikin no wondi e poson o fermiti kadi ha moƴƴi andotako nene bobo woni ha bobon fuɗɗi wullude ba bobon fuɗɗike wullude o ari himo okkordemo o muyna daroɗen ton taw hiwroɗen ɗo mise Samba Touré wonɗo ɗon e Kiidugu on ko santere jo meɗen jeeyaɗo kokuma mi taƴay ɗo taalol ngol seeɗa mi yewta fi makko kanko mise Samba Touré hiwroɗen kadi Ceerno Yasin Keeta ko on jogui clavier on ɓe nanɗen inde mum ko sutiɓe kadi argol ka final ɗo si allahu lanɗo newni ɗum koye dimanche yontere arowo ɗo ɗum ko Yasin Keeta e Samba Touré wontirɓe ɗon e Kiidugu wakkilani ɓen ka culture musique meɗen haala pular mana mamaya mi addornogoye som maɓɓe kono ɓana menen filmi tawi no metti tegude hara en salmini ɗo Yasin Keeta en salmini kadi Misse Samba Touré Yasin Keeta nane mi teguno ɗo morceau hum makko a ƴettay numéro an on ɗum ko ASC Kokuba on woni ko wacca ɗum ko kaw Yaya Kori ko ɓundu juuri en kaw Amadou Barkeya en kaw Mouhamadou Saliou Kori ko ɓundu juuri continue noon taalol ngol ɓaw ƴetti produit on waɗi nder ton bobon ko ngendi muyni ha haari tun rendu ƴetti pompi tetekki ɗin fop ɓawli kiron waywa kembure yiite tetekki ɗin ɗi foppu ɗi ɓawli kiron bobon kummayi ɗum na kon tongude kummayi oya sikkitaki fes tawi ko debbo waɗi on tuma noon kadi o hentiɗen balɗe ɗon heɓɓite Allah lontin ko wurata ba tawa ala ka ɓerde warɗo mon tigi tigi wulli jeeja haronka anda ko weltare woni wullude ko ɗum wasi kala mo yiɗano jokka hunde jeeje haronka salo wata landito bonkikin ko kanko nde bonkikin ka yiɗa fatunde goɗɗo no wulla piti pitinno lati latinno o watte ilay on sina ɗum ko seeɗa wullete on tigi sintira deƴƴa kala hunde jeejande haronka wata landito ella on no nder ton ɓe fanki bude bobon kum faati joni o heɓi reedu ndu o liɓanimo o heɓi bobon kum o wari haka won ɗo ɗum o jooɗi noon ka nder galle himo haɓɓiti ɓiɗɗo jibintake ɗon ɓa todi o jibinali ɓiɗɗo jibintake ko ɗum woni ɗiɗi heƴata wotere ɓendata ɓewi gasi wonti ɗon ha netti seeɗa kadi o ƴettoyi kadi reedu ɓawo ƴetti reedu
o yawi bobon do jibintake ɗon ka nder ɓerde mum toujours mo hooli mo woni fewjodude ka yaasi on ɗon hiɓe naɓidi ila ɓe woni fayɓe ko kamɓe on naɓudude o wi en daray do kadi no gerden en accirta ni tum en daray no gerden o wi gasi toujours ɓa karamakojo on ko goto andi rewɓe no sutti karamakojo goto mo ɓe sutti naɓudude on ɓe sikkay on ɗon ko comme remplaçant Allah ko ɗum ɓe sikkata par ce que a yahay tum no wodi ko seytade arata suuma ma faalew ma ko waasi heɓi ke sikka ko non woniri jogitoɗa toujours ɓe innayi ko sera moƴƴumba wattete an tigi sa miiji ke a taway ɗayne mum na noon karama ko ɓen fo kono woɓɓe ɓen ko ɗayne wondi rewɓe ɓen kadi no yiɗi karama ko no yiɗi karama ko awa ɓawo yeehi karama ko jon ƴetti lekki jonni mo lekki ki karama kojo jonni mo koye fo hiki battinde e makko o ƴetti lekki kin o jonni mo o wi noon kiiɗo wona ya ñammin wona ya waɗu e loonde andi ko ɗum waɗata sinama ka o waloto ɗon ɗum ko kanko e mo fewjotata yaasi on de yaadi ko on kadi hollimo nden feere o wi sinama ka o waloto ɗon ettotoɗa waɗaki lekki ɗo no way tuwa poudre a wattanta ila si junjama ka weƴƴita a yiyata a wattata yila no sewi ruccu lekki kin a hento tun junja ka o waloto ɗon o wi kala waali ɗon heɓata jam siko bobo kay ɗum tongata tawa o maayi jon noon no jogui bobo jibinino no jogui bobo o wi joni koyo war bobon o waranene bobon e killekki ɗon par ce que joni ka bobo waloto ɗon so walike maayay oya kadi maayay debbon yatigi makko ka yaasi joni noon o wi he ɗo mbarin ko en gore kone woni fewjodude a wallilam mi wari kuma bobon a wallilam mi liɓiri en ɗum bobo kadi heɓike ɗo noon ɓe inni o koye mi junju ka danki yatigi makko on ɗo ka yaasi o wi aron kay ɗum o wi heɗɗon sattay seeɗa par ce que mo be amen ko ñalande mo be amen e suudu mum o wi a accay ha ɓe yalta awlitanto ɓe an tum fewjodeteɗo yaasi o wi'i a accay ha ɓe weddito a etoto ha waɗa ka danki maɓɓe direct ko ɗum ɗon petti wallay ba sina ɗum marsata o wi awa joni gasi en laala o acci ha modi makko yehi golle bimbi subaka andi rewɓe no heewi immagol bimbi subaka woppa tentini jogiiɗo boobo ka o yaltuno no wuppude o fanki bude o ñenti o ñentori doy o ñentori doy o ñentori doy kanko debbo arano himo arde o waɗa lekki ko karama ko jon innimo ko o ƴetti affaire on himo junjude ka danki poudre mo jonna on himo junjude ka danki jon noon ko sa junji ka danki waaliɗo e mo womayay mo kala mo ɗum memi mayay o junji ka danki o hucciti o haɓɓi o fiɓiti ko fiɓitata kon ha para yaltugol makko ka damal o fotti e debbo debbo no jogii coñci no natude debbo wi ko honɗum wonɗa wadde ka nder suudu an nder ga o wi nono ko kaasu on no ɗaɓɓutude o yaray e kuddu hum mi anda ko honɗum o yewti ɗum sifa koye piyoy o wi non hiɗa ka suudu ma miɗo ka suudu an ila mi ari mi meeɗama ɗaɓɓutude yaha ka suudu ma modi an ko ɗo aya yalti ko en tu woni ka nder galle ga wona konko wiɗa ɗon adduma ka suudu ga debbo wi min ko angi modi ma ukkotoɗon e an kon sikkuɗa min mi jaɓante ɗum ara noon jaabi ɗum min mi reway e ma mi rewa kadi e modi ma min mi ha jakay ɗum teddugal leba min ɗa waylan kerande nder suudu a sokonde ƴettande ɗo hanki ko guri ma fottata ɗum koye defan an o yawi jaaja kaari wata yennan ko landimami ko honɗum adduma ka suudu an c'est simple wona konko wiɗa ɗon adduma hiɗa mari kuddu kama hiɗa mari kaasu kama hiɗa mari horde kama mo be men no sodana no tega ɗo wona pay koye woni ɗo sakko ona bonnay hiɗa wawi wide ko ɗum adduma ka suudu an ɗo o wi awa waɗu koye ko wawɗa ko ɗum o yawi debbo arano ɓe fotti kamɓe ɗiɗo rap firla andi ko gere joni firla debbo toso kon nokki jaaja mum debbo arano on ha dow ka kaaba sawtata naaɗude makko ka danki piitimo ka danki andi o waɗi lekki kin kala waliɗo ka danki ma yayi lekki kin noti debbo arano on ko kanko kadi waɗi o hetti kuuɗe makko ɗen ki notimo e nder ka o wallinimo ɗon ko ɗon kisan o andi boni
parce que ko kanko wali hoore mum no o junjiri non ko non notori mo ka ɓaawo on tuma noon kawtal ngal dogi sendi ɓe on affaire on notimo o yalti ka yaasi o tami hoore nden o wi fi makko boni ɓe wi ko honɗum o wi fi makko boni ɓe wi ko honɗum o wi fi makko boni o dogi o yehi haalangol jatigi makko mo o woni fewjodude on o lutti on o tawi kawtal ɓe on o inni mbarin an si ari yo yahu ko ɓuri e yawde ka galle kami woni ɗon e jaka mbarin makko yehi ton nokkugo ka watta balɗe tati woni ton balɗe tati e nder balɗe tati ɗen o yanangodiraba ga koyɗen foppo mayi dande nden ko haalta kon accinanade par ce que ko lekkiki o waɗanno oya fi yo maayu o piiti o wawata hay fus ko tonganimo aduna ko yontere oya waɗi to balɗe tati nani mbarin mum nangodirama to wi kañum kadi yo dogu ara ƴeewa mbarin mum dogi ari ndiyan no ara ari ɗon ha e fongo morti on andi si tawi ndiyan no arde no woodi leydi ko waytata wawande ka o mortino o yani ɗon e tuntun ku ñoƴƴi koyɗe ɗen tun pacciti ha ka fewdo boɓi ɗum ko wonnoɗomo wallude on o mayali kono hettagol makko ɗon ko keken on ɗo woni e haacugol ɗon o to no heddani ɗum yontere kamɓe ɗiɗo fof ɓe sahi binna wattu goto away kuuɗe bonɗe ko awdi jommum ɗum koko neeɓa yimede kuuɗe bonɗe ko awdi jommum a ƴettama ka nder galle Allah o kalima ɓiɗɗo fali forcé wiya ɓiɗɗo wonta ka galle ton ko Allah wonɗa gerdude kala ko monaniɗa goɗɗo wata eɓɓude a ittay mo aduna walla a bonnanay mo artoyay e hoore ba jamfa ko ni woni fi jamfa o gañikeɗa kono o gañaɗa ko luttete fillede par ce que ko yontere woni ɗon o faati jatigi makko kadi fi mum boni fes par ce que koyɗen ala ɗe muncike fes na ko si tawi ɗamari koyɗe si walla goɗɗo ya waɗa bone haray hakkude ɓe siniraɓe ɗo ko ni taalol ngol woni ko yaari ko moƴƴi kon fo yo Allah waɗu hakkude meɗen kala ko tawata hino boni hiɗen tori yo Allah o pottinan en assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuh haray ɗen artude kadi ka version olof par ce que ɗon andi ɓen kadi hino jentiti en wawi ɓe arda ka privé en dañuy dem ci léeb bi dafa am ñaari femme yoo xam ne ay wuju lañu dafa am ñaari couple maanaam jëkkër ak jabar keneen ki dafa takk jabar toog 18 ans jabar ji amul doom léegi nag ba mu toogee 18 ans mu ne xaral mu takkaat ñaareel xool ndax yàlla dina ko may bant maanaam doom léegi nag ba mu ko expliqué jabar ji dafa mer jël kanam bi def ko lu kenn xamul parce que xam ngeen ni jigéen bëggul wujju moom rek si këram moo ko gënal loolu amul lu mu ko jaralul parce que façon jéy yi ne ñu ngi koy dégge si jigéen yi bëggul wujj yi ñàkk a gëm yàlla sinon yàlla si boppam dafa ne si alxuraan góor bu ne war na am ñent mais si kaw nga mun lay yor new ñu nga takk rek de loolu amul takk ñeent dafa am condition yu mu àndal si kaw nga attan ko mooy di nga ko mun a jox mu lekk di nga ko mun a jox mu naan di nga ko mun a jox fu mu dëkk loolu boo ko munee rek aajul yenn alal yi puukarew la léegi nag ba mu nee day takk ñaareel parce que kale amul doom mu takk ñaareel bi andi ko ci kër gi aw bi ne de du ci dal dafa jékki-jékki rek mer mais mer bi daf ko denc femme bi ëmb maanaam deuxième femme bi ëmb mais toujours aw bi dafa am xarit boo xam ne moom si biti la ne lépp lu ko jaaxal rek si kooku lay daw dem léegi mu dem si kooku ne ko sama jëkkër daal dafa ma takkal wujju loolu na metti na ma trop kooku ne non bàyyil noonu loolu dinañ ko lijjante man sama waay nga loolu dinañ ko lijjante dinaa la yóbbu si benn sëriñ loolu dinañ ko lijjante ñaareel bi jékki-jékki rek ëmb ñu dem si sëriñ bi ñu expliquer sëriñ bi ne sama jëkkër daal dafa bàyyi ba nga xamante ne man dem naa ba jeex takk xam na ne soxlatuma mu takkaat beneen femme xam nga noonu la ñuy def wax garaawal du wax lu am mukk sëriñ bi ne ko léegi lan mooy sa soxla mu ne fu mu ne nii jabar ji dafa ëmb te bëgguma doom am fa
sëriñ bi am lu mu leen bindal jox leen benn zaaru ndox mu ne léegi da nga koy dem nga def ko si ndaal bi moom ak xaritam bi mu ñëw sotti ko si daal bi biir bi avorté maanaam biir boobu yàqu mais deuxième femme bi amul problème moom du sib moom amul ñaaw njot moom du ñaaw njot si aawo bi amul benn problème moom dafa yaru parce que dañ ko yar mais aawo bi moo amatul jàmm parce que ñaareel bi ñëw na si kër gi moom amatul jàmm parce que kële la bëggatul foofu moom bëggul ñaareel bi foofu léegi nag biir bi yàqu aray den daraade ɗo salmina ɗo Mamadou Alpha Coiffeur ɗo e Grand Yoff Pamecase fembo on ko kanko woni ko fembata ɗon salminen kadi apprentie makko ɓen ɓe ɗiɗo no ɗon inneteɓe Mamad Diang salminen Mamad Saliou Dukuku e sonna makko no inne Sori Binta toujours ko Grand Yoff ka inte ɗon Pamecase ɓe woni e grand place amen on ɗon fof hiɓe salmina hiɓe jarna en salmini Mamad Samba ɗum ko ɓiɗɗo koto an soferjo fewɗo wonɗo ka innete ɗon Sabadola hara en salminima en salmini ceerno Sadio Ba ɗo e ka innete ɗon 50 saare maɓɓe nde no inne Hodduba e ɓengu makko no inne Ndey Penda Cissé min koye nuyi si Hodduba ak Daouda Tokoran ak Aliou e nene maɓɓe Mariama Soumaye haray mo salmina en salmini koto an Samba Bobo wonɗo ɗon e Kurkoto ɓengu makko no inne Hajja oɗa no inne Sira Basse hara en salminiɓe ɗon e Kurkoto hiɗen lando si tawini hiɓe jaam salminen koto Mamad Teli ley fello Bombi salminen ɗo koto Baba Galle Himaya wontiranɗen ɗon e Angleterre e Diadian Dieynabou Sadio wontirɗo ɗo e Labe hiɗen lando si tawini ko jamtu woniri ɗon e Labe Souleymana ɗon e Gambia arten noon ka taalol ɓawoniri noon o waɗi rendum boni aroy kadi oya ƴettiti kadi maa ngi juum sax xaaral ma delluwaat si olof bi léegi ba mu fexee ba biir bi yàqu xale bi dafa ëmbuwaat muy deuxième ëmb kooku aussi femme bi munul dund ak moom si biir kër gi lan la def dafa ne xaaral ma demaat si sama xarit mu yóbbu ma si sëriñ bi ñu demaat si sëriñ bi ñu ne njëkke ne am doom fex nañ ba biir boobu yàqu léegi il faut que ñu yàquwaat bii sëriñ bi ne ko non kii bàyyil ba mu juddu bu xale bi juddoo bi am 3 mois 4 mois ñu demaat si sëriñ bi am lu mu leen joxaat ne ko léegi lan ngay def da ngay jël lii biboro bi ngay démonter dugal lii si biir saafara la bu ànd ak poson moom la ci def léegi ndaw si dafa ñëw rek si kër gi kontaan jël xale bi di ko fob di ko yóbbu ni moo tax nit boo ko sibee bu ko bàyyi ak sa doom c'est pas sûr wóorul parce que bu ko defee dara xale bi mënul wax boo ko sibee rek xam nga sib mooy loo xam ne leeragu la amagoo si lu la leer boo jox sa doom kenn du ko def ba mu ko fobee dafa jékki-jékki rek jël affaire bi démonté ko jël saafara bi bu ànd ak poson bi dugal ko si biir bu borom bi tëjaat ko xale bi namp rek butit yëpp nëpp ñuul kuk xale bi desete dee mu kontaan ci kër gi mu yaakaar ne moo gañe ñu toogaat lu yàgg xale bi ëmbuwaat bu mu ëmbuwaatee léegi 3e doom bi la kooku dem ba juddu léegi nuñ koy fobee si kër gi neexatul aawo bi moom loolu la bëggatu ko mu demaat si xaritam bi si biti moo tax nit bul di nangu déglu koo xam ne si biti la ne ki nga nekkal sa jëkkër say am di jàmm say njëkke waxtaanal ak ñooñu foofu la jàmm ji ne mais yow lépp lu xew rek si biti ngay jëlee information foofu lañ lay former foofu ngay expliquer nit waroo mer rek nga expliquer sa mer jàmbur loolu kenn du ko def nit da ngay am bàmmeel biir xam nga kan moo mun xeex koo xam ne da nga koy saaga mu noppi nga wax ko mu noppi kookoo mun xeex nekkul koo xam ne day fayu wala yuuxu non man naa fayu yow yaay kan waaye naa la def lu bon buñ dajee xaara kooku xolam mooy bax rek mais munul faj dara. léegi ba mu demee si xarit bi ne ko léegi lan mooy solution bi dañuy demaat si sëriñ bi buñ demee si sëriñ bi dinañ defaraat parce que sëriñ bi moom dafa préféré loo ko jox rek
soo ko joxee xaalis yi tuuti rek mu def njaaxum ñu dem jox ko xaalis sëriñ bi ne ko lii sunguf la loo xam ne da nga koy dem nga def ko si lalu si ñaareel bi képp ku fa tëdd day dee na laal yaram bi rek man lool rek laa soxla ndaw si ne ah léegi nag lii naka laa koy defee commencé fee parce que maa ngi moom ku nekk néegam la xaritam bi ne ko nooy def da ngay bàyyi ba ñu génne nga yoot jigéen day bande da ngay nekke bandi pour mun a xam ba faj say soxla xam ba rek seytaane la ñaari seytaane ñoo daje kenn ko da ngay bàyyi ba mu génne nga jékki-jékki rek sotti ko fa day dee lan la def moom aussi dafa ànd ak seytaane mu ne waaw léegi baal ma def ko loolu mu fas ko si sër bi noonu ñëw ba mu ñëwee dafa bàyyi ba jëkkër ji dem liggéeyi mu ne baal mu yor dugg si néegu ñaareel bi mu def comme nu ko sëriñ bi waxee mu jël sumbuf bi sotti ko ci lal bi pour rey ñaareel bi léegi ba mu duggee dafa dugg ba pare sotti affaire bi si lal bi yépp xam ne fii moom sayee ñaareel bi buy ñëw tëdd di dee mu kontaan ñëw ba si buntu bi rek daje fa ak ñaareel bi ne ko mais diw mais looy def sama néeg mu ne no dafa am benn kaas bu ma doon seet xaw ma ak kuddu mu ne no diw kaas mu ngi sa néeg kuddu mu ngi sa néeg ku nekk si ñun suñu jëkkër daf ñu jëndal yu ñuy utiliser loo fi def kooku tamit sib xam nga ku musul mer bu meree rek masiba la parce que xam na ne lii nekkatul jàmm waaye kenn ko yow yaa reew man ñaataat maa ngi ci kër gi yow ak sa jëkkër da nga ma bëgg a yab man boo ma moytul naa la def lu bon de wallaay boo ma moytul naa la def lu bon ñaareel bi ne ko sama mag nga respecté naa la loolu mais tey moom balaa nga fi génn ding ma wax li nga fi doon def fekk mer na ñoom ñaar ñu jàppante bañ jàppante xeex la ñaareel bi dafa jékki-jékki rek yëkkati aw bi ba si kaw ñëw daaneel ko si kaw saafara ba mu andi te képp ku fa daanu day dee ba mu ko téye ci la kale xam ne sayee moo tax wor baaxul day delluwaa si kaw rek dalay sonal saafara bu mu bëggoon mu jàpp ñaareel bi moom la mujjee jàpp parce que ñoom ñaari dañ mujjee xeex ñaareel bi moo ko ëpp doole daaneel ko si kaw saafara bi affaire bi jàpp ginnaaw bi yépp ci la xam ne sayee mu tëdd dans 3 jours mu waaxu dem si xaritam bi fekk ko fa fekk kooku dafa dem si beneen dëkk mu expliquer leen ne diw bu ñëwee na ma fekk sama kër mu dem 1 semaine moo ko dese baat bi dee loxo yëpp dee tànk yi mënatul dox parce que day dee léegi na xaritam bu ko doon xelal pour mu def yooyu moom tam mu jóge dëkk bu mu ne bañ ko expliquer xaritam bi am na problème fële mu ne xaaral mu ñëw seeti ko mu ñëw fa mais si jour taw la doon ñëwee ba muy dox yoon bi dafa tarxiis da doon taw xam nga taw bu amee ban affaire yi dafa ritax dafa teg tànk bi rek daanu ba mu daanoo benn xeer moo ñëw dal ci kawam xeer boobu dafa jël tànk yi mokkal ko ba si ndigg li mais si kaw dara jotu ko mottu bu bon tànk yëpp yàqu na ba si ndigg li yëpp yàqu na mënutul nekk nit sayee mais deewul kale aussi dee kale moom yuuxu gars yi fekk leen fa mooy wor baaxul nit loo ko munta bañ bul jéem a mukk daana da nga koy fexal baaxul loo mer bàyyil mu jàll mer yàlla rek moo la ko mun a fajal munoo ko fajal sa bopp c'est impossible boo ko defee tamit da ngay échec te boo échecee da ngay torox wala nga yàqu yàlla nañ ci yàlla musal léeb bi noonu la demee jërëjëf merci on jaaraama o weltanaama foppu hino salmina hino jarna haray kadi ha alarba yontere hande si allahu lanɗon jaɓi en arday kadi e débat go'o ara yelparje ko woni ga kon fof miɗo yaafini lépp loo xam ne njuumte la man mi maa ko def lépp loo xam ne lu jub la xamal ne yàllaa ma tegee noonu maa ngi leen di jéggalu yi ñëpp mi yaafinike on fof on jaarama o weltanama en salmini famille ji ɗin fof ka Jama TV ɗo assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuh